Good afternoon, ladies and gentlemen, dear friends, and welcome to the 44th Annual Western Canadian Croatian Folklore Festival, second online edition. Though we were not able to gather this year and celebrate this event together, many of our groups were able to meet locally and put together performances for you this afternoon. The passion to continue to preserve, promote, and celebrate our beautiful Croatian culture is truly something to be proud of. I know that when we get back together, we'll continue right where we left off. I truly hope you enjoyed the performances they put together for you this afternoon, and I look forward to seeing you all again next year in Edmonton. Enjoy. Dragi prijatelji,
U ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ottawi i u svoje osobno ime srdačno pozdravljam sve sudionike 44. Kanadsko-hrvatskog folklornog festivala Zapadne Kanade. Folklorni festivali su važan način okupljanja hrvatskih iseljenika i njihovog međusobnog povezivanja te predstavljaju njihovu jaku poveznicu sa domovinom. Svaka od vaših folklornih skupina iz Vancouvera, Viktorije, Calgaryja, Edmontona i Winnipega svojim djelovanjem je oaza domovinske kulture i riznica nacionalnog kulturnog bogatstva koje je kroz folklor očuvala vezu sa svojim korijenima. Vaši scenski nastupi promocija su tradicionalnih običaja koji su neizmjerno bogatstvo hrvatske glazbene i plesne tradicije. Za vaš uspjeh zaslužan je rad brojnih entuzijasta i volontera kojima su ljubav za promidžbu i čuvanje hrvatskog narodnog blaga važni kako bi mladi naraštaji druge, treće i sljedećih generacija nastavili plesati poput njihovih baka, prabaka i djedova. Rad, žrtva i ljubav za djecu i hrvatsku kulturu povezuje učitelje, djecu, roditelje i folklorno društvo u jednu živu cjelinu koja doprinosi životu hrvatske zajednice u Kanadi. Iskrene čestitke organizatoru, domaćinu i svim sudionicama ovog festivala. Iz ljubavi i poštovanja prema bogatoj tradiciji i kulturi hrvatskog naroda, hrvatski iseljenici iz Winnipega su 1972. godine osnovali Hrvatsko folklorno društvo Hrvatska Zora. Hrvatska Zora je svojim postojanjem i radom kroz sve godine od osnutka do danas održala ljubav prema narodnim plasovima, pjevanju i tamburici. Ovogodišnji program Hrvatske Zore muški će plesati banat i tamburaška grupa svira splet od 3 pjesme. Jedva čekamo da vas sve vidimo. Iza programa ćemo predati našim prijateljima u Edmonton. 50 years ago, in 1972, Hrvatska Zora Winnipeg was established. We continue to preserve our Croatian culture through entertaining, educating, and fascinating both Croatians and non-Croatians alike. Introducing the various generations to these songs and dances brings Croatia a little closer. This year, our senior group boys will be dancing Banat, and our Tamburica group will be playing a beautiful medley of 3 songs called Ja sam junak iz doline, Kraj jezera, and Govori se da me varaš. We can't wait to see you all in person. Moving along after our performance to the West Coast, we introduce our friends from Edmonton.
Edmonton is the capital city of the province of Alberta and Canada's fifth largest municipality. Edmonton is a cultural, governmental, and educational center. The close-knit Edmonton Croatian community numbers approximately 5,000 active members. Hrvatski folklorni ansambl Domagoj i Hrvatska škola u Edmontonu, Kanada, djeluju svojim radom već skoro pola stoljeća, čuvajući od zaborava plesove, pjesme i običaje svojih predaka. Prvi hrvatski folklorni festival Zapadne Kanade održan je upravo u gradu Edmonton 1987. godine prošlog stoljeća, zahvaljujući fra Jerku Čaletu, glavnom organizatoru. Tako je upravo i započela ova manifestacija i važna spona u očuvanju hrvatske kulturne baštine na prostorima Kanade. Bogata hrvatska baština u gradu Edmonton upravo je sačuvana zahvaljujući radu hrvatskog folklornog ansambla Domagoj, pošto su osnivači vođeni mišlju da sačuvaju od zaborava tradicionalne pjesme, plesove i običaje i to narodno blago ostave u nasljeđe mlađim naraštajima. Svojim aktivnim radom i nastupima hrvatski folklorni ansambl Domagoj dao je veliki doprinos u stvaranju bogatog multikulturnog nasljeđa gradu Edmonton. Nabrojimo samo neke. Članovi folklornog ansambla sudjelovali su u 1975. godine u ceremoniji svečanog otvarenja Edmonton Koloseuma. Nadalje, zapaženo je bilo sudjelovanje takom svečanog otvarenja Commonwealth igre 1978. kao i svjetski studentski igra Univerzijade 1983. godine. 2010. godine Domagoj je imao čast predstaviti kanadske Hrvate u Zadru prigodom Hrvatske svjetske igre. Members of the dance school were proud participants in the very first Edmonton Heritage Festival, and together with volunteers from the Croatian community in Edmonton, have helped host a pavilion at this event every year since its inception in 1976. Domagoj Croatian Folk Dance Ensemble continues to function under the auspices of the Croatian Catholic Parish Nativity of Mary, and today with well over 80 performers welcomes you to our city, community, and festival. Hrvatski folklorni ansambl Domagoj nastavlja svojim radom pod pokroviteljstvom Hrvatske katoličke župe Mala Gospa, te ponosom ističemo da Domagoj i danas sa svojih više od 80 članova ustrajno i vjerno čuva identitet Hrvata u Edmontonu. We hope to welcome you to Edmonton next year as we host the 2023 Western Canadian Folklore Festival. Folklorno društvo Domagoj iz Edmontona danas će izvesti splet plesova gradišćanskih Hrvata, ponosne grupe Hrvata koja stoljećima njeguje i čuva svoj jezik, narječje i kulturnu baštinu. Glazba susjednih naroda kroz stoljeća je utjecala na tance i jačke, što znači pjesme ovog hrvatskog življa, pa tako danas prevladavaju plesni oblici čardaša, valcera i polke. Njihovi voditelji su Samanta Kulušić i Zdenka Stipin. The Edmonton Middle and Senior group Domagoj will perform a medley of dances of Croatians from Gradišće, a proud group of Croatians who have been nurturing their traditions for centuries. The music of neighboring countries has greatly influenced their songs and dances, therefore we can see many čardaš steps and hear Hungarian melodies as well as waltzes and polkas. Please make welcome Domagoj, the Middle and Senior group with their instructors Samanta Kulušić and Zdenka Stipin.
hvala narode moj, vidimo se do godine. Hvala vam što ste nam se pridružili u Edmontonu, domaćin sljedećeg folklornog festivala Zapadne Kanade. Drago nam je predstaviti naš susjedni grad Calgary i naše drage prijatelje iz Croatian Heritage Society. Domagoj Croatian Folk Dance Ensemble thanks you for joining us here in Edmonton. See you next year in person as we host the 2023 Western Canadian Croatian Folklore Festival. We are very excited to introduce our friends and closest neighbors, Croatian Heritage Society of Calgary. The Croatian Heritage Society is proud to present Vila Velebita, Calgary's main performing group, consisting of second and even third generation of Canadian Croatians. They're proud to perform a medley of songs and dances from Pokuplje, which is located in central Croatia along the Kupa River north of Karlovac, and is known for its elaborate and colorful costumes and energetic dances. Croatian Heritage Society sa ponosom predstavlja Vilu Velebita. Glavna je izvođačka grupa Calgaryja sa drugom pa čak i trećom generacijom kanadskih Hrvata. Sa ponosom izvode splet pjesama i plesova iz Pokuplja, koja se nalazi u središnjoj Hrvatskoj uz rijeku Kupu, sjeverno od Karlovca. Poznato je po detaljnim i šarenim nošnjama i živahnim plesovima. Lepa moja detelina trava, lepa moja detelina trava, detelina trava. De moj dragi, kod konjova spava, de moj dragi, kod konjova spava, kod konjova spava. Ustaj dragi, sad će kiša na te. Ustaj dragi, sad će kiša na te, sad će kiša na te. Što ću onda, Milojanje, za te? Što ću onda, Milojanje, za te? Milojanje, za te.
Peanuts from Calgary is proud to perform dances and songs from the area of Draganic. The noble municipality of Draganic, as it always has been called, is the part of Porcupli Folklore region and extends into the central part of Croatia, touching the westernmost part of the Pannonian Plain where mountainous Croatia begins. Kardinal Peanuts iz Calgarya s ponosom predstavlja plesove i pjesme s područja Draganića. Plemenita općina Draganić, kako se ona oduvijek zvala, je isto dio Pokupljanske folklorne regije. Preko Draganića prolaze svi važniji pravci i putovi koji spajaju njen istok i zapad, kao i sjeverne i južne dijelove Hrvatske. Vila Velebita Jr. will now take us to Slavonia, which is known as the breadbasket of Croatia, with fertile lands and wealthy costumes. Our youngest dance group will now give you a taste of how kids from this region will dance, sing, and play. The girls perform children's kolo or circle dances, while the boys show you traditional teasing play. Sada će vas Vila Velebita Jr. odvesti u Slavoniju, koja je poznata kao žitnica Hrvatske sa plodnom zemljom i bogatim nošnjama. Naša najmlađa skupina će vam pokazati kako bi djeca sa ovom regijom igrala. Djevojčice izvode dječje kolo uz pjesmu, dok vam naši dječaci pokazuju tradicionalne rugalice.
posle lončića, kume lončića, po petar, po šestak, pošto ti ga ja ne dam, pa ne dam, ni za litru vina. Ako li ga ne kupiš, baš se kume svinja. Svinja na svinje. Ti si svinja. Ti si svinja. Ti si svinja. Usoli, rasoli, daj baba soli, da posolim ovo malo dijete. Sve naše grupe sa veseljem se raduju ponovnom putovanju i sklapanje novi prijateljstvi diljem Kanade, a za sada predstavljamo nastup naših prijatelja iz Vancouvera, Hrvatski vitezovi. Our groups can hardly wait until we can travel and connect with other groups across Canada. For now, we welcome our friends from Vancouver, Hrvatski vitezovi. Welcome to Vancouver. Our home combines the best of vibrant city life with the vastness and majesty of nature, all within a 30-minute drive. Dobrodošli u Vancouver. Naš dom spaja najbolje od živopisnog gradskog života s prostranstvom i veličanstvenoću prirode, sve u roku 30 minuta vožnje. The Croatian community in Vancouver has built a home within a city and continues to bring people together, both young and old. Hrvatska zajednica u Vancouveru izgradila je dom u gradu i nastavlja okupljati ljude, mlade i stare. The Croatian Cultural Center, which opened in 1986, is affiliated with various community organizations, including our very own Kolo group Hrvatski vitezovi. For the past 45 years, Hrvatski vitezovi has promoted Croatian heritage through traditional song and dance under the United Croats of Canada King Tomislav branch. Hrvatski kulturni centar, koji je otvoren 1986. godine, povezan je s raznim društvenim organizacijama, uključujući u naši vlastitu Kolo grupu Hrvatski vitezovi. Hrvatski vitezovi posljednjih 45 godina promoviraju hrvatsku baštinu kroz tradicijsku pjesmu i ples pod ujedinjenim kanadskim Hrvatima organkom kralja Tomislava. Hrvatski vitezovi senior group will be performing a kolo from Lukovišće, the Lakošća region of Mađarska Podravina. This performance combines the 2018 festival recording with a portion filmed in person in 2022. Please enjoy. Starija skupina hrvatskih vitezova izvest će kolo iz Lukovišća, Lakošća, Mađarske Podravine. Ova izveda kombinira festivalsku snimku iz 2018. s dijelom snimljenim osobno 2022. Uživajte! Hola.
Now we would like to introduce the other group from Vancouver, Tamburaški orkestar Kardinal Stepinac. Sada želimo predstaviti drugu grupu iz Vancouvera, Tamburaški orkestar Kardinal Stepinac. Tamburica Orchestra Kardinal Stepinac will be performing a musical piece entitled Svatovsko kolo. They will also be presenting a choreography showcasing the lively dances from the northwestern region of Bilogora. Afterwards, joining them on stage, members of the Level 2 Tamburica School will also perform a musical piece entitled Kroz Hrvatsku. Tamburaški orkestar Kardinal Stepinac izvešće glazbeno dijelo Svatovsko kolo.
Također će predstaviti koreografiju plesova iz sjeverozapadne regije Bilogore. Nakon toga pridružit će im se članovi tamburaške škole drugog razreda koje će izvesti pjesmu pod nazivom Kroz Hrvatsku.
starom, same noge skaču, za starom šarasom, samo se povlači. Za bilom, same noge skaču, za starom šarasom, samo se povlači. Za bilim, za dragim, sama noga kreće, za starim, predragim, vina se tu kreće. Za bilim, za dragim, sama noga kreće, za starim, predragim, vina se tu kreće. Thanks for watching. Now let's head over to our friends in Victoria. Hvala na pažnji. Sada idemo do naših prijatelja u Viktoriji. Dobrodošli u Viktoriji, British Columbiji, na južni dio od Vancouver otoka.
Jedna smo od najmanjih zajednica u zapadnoj Kanadi i dobivamo podršku od župe Svetog Leopolda Mandića i Hrvatskog kulturnog društva Viktorija. Zajednica u Viktoriji trenutno je manja, ali i dalje jaka u srcu, radeći na očuvanje naše hrvatske baštine kroz vjeru, jezik, pjesmu, ples, kuhinja i šport. Ponosni smo na uspjehe s plesom skupinom Kologrupa Zagreb i tamburaškim sastavom Ajmo dečki, koji prate i sviraju tradicijsku, liturgijsku i folklornu glazbu u našoj zajednici. Uživate u našoj izvedbi spleta pjesama i plesa Hrvatskog Zagorja. Ajmo dečki i gosti izvešće Ružo moja crvena. Welcome to Victoria, British Columbia, on the southern tip of Vancouver Island. We are one of the smallest Croatian communities in Western Canada and are supported by St. Leopold Mandić Church and the Croatian Cultural Society of Victoria. The community of Victoria is currently smaller, but continues to be strong at heart by working to hold on to our Croatian heritage through religion, language, song, dance, cuisine, and sport. We are proud of our achievements with Kolo Dance Group Zagreb and Tambura band Ajmo dečki, who accompany them and play traditional liturgical and folklore music within our community. Please enjoy our performance of a medley of songs and dances from the Hrvatsko Zagorje region. Ajmo dečki and guests will perform Ružo moja crvena. Nek se ženi
Naše grupe se raduju svakom budućem susretu. Za sada želimo dobrodošlicu našim posebnim gostima Trezu, ukrajinski kologrupa iz Kalgarija. Our groups look forward to seeing everyone in the future. For now, we welcome our special guests, the Trezu Ukrainian dance group from Calgary. Thank you.
The Croatian Canadian Folklore Federation is proud to once again support the enhancement and promotion of Croatian culture among Canadian Croatians in Western Canada through its scholarship program. I would like to first off thank the Scholarship Committee for their continuing efforts in ensuring that we were able to make the scholarship available for the 6th year in a row. I would also like to thank all of this year's applicants for their time and efforts in applying. All of you are very deserving and should be proud of your successes. After evaluating all portions of the application, the CCFFW is proud to present Luka Zorica from Hrvatska Zora in Winnipeg, the 2022 Croatian Canadian Folklore Federation West Scholarship. On behalf of the CCFFW Scholarship Committee, the larger CCFFW Board, congratulations, Luka. Thank you for continuing to support and promote Croatian culture in your community. We wish you very much success in your future scholastic endeavors. Čestitamo I svako dobro ti želimo. Well, that concludes this year's program. Thank you all for joining us this afternoon, and we hope to see you all next year in Edmonton. Herceg Bosno, ti si srce naše hrvatsko ponosno. Poznata je tvoja pjesma Trusa i Šargija, čuvene su tvoje gusle, diple i taraban, tvoj sevdah, ljerica i poskočica. Go!
Dolazi nam iz Ledbridgea jedna mlada, simpatična grupa mladih Hrvati koji će izvesti plesove Hrvata bunjevaca. Bunjevačka pjesma kaže: kolo igra, tamburica svira, pisma ječi, ne da noći mira. Divojke, momci i tamburaši su bunjevci naši.